neku lokaciju gdje ćemo lagerovati smeće, a da postojeću polako zatvaramo. Sa projektom izmeštanja gradske deponije opštine Prijepolje, pa bih žela da malo više pričamo o tome. Ja sam želeo da pričam o ovom događaju, lepa manifestacija, tradicionalna. Zar to nije aktuelna tema na ovom mjestu? Vi ste, da se osjećate prijatno, ovo je Vidikovac, uzvišenje. Imamo priliku da gledamo neke stare sportske discipline koje se već zaboravljaju na teritoriji Srbije. Sve to meni jasno, ali mi da bismo došli do... Ja mislim da je to jako važnije. Mi dok smo dolazili do ovog Vidikovca, mi smo vidjeli deponiju, koja nimalo lepo ne izgleda. Kažem, deponije ćete vidjeti u celoj Srbiji, nažalost. To nije samo slučaj sa Prijepoljem. To je slučaj sa mnogim opštinama u Srbiji, pogotovo sa nerazvijenim opštinama. To sami ne možemo rešimo bez pomoći države. Znate, ti objekti su skupoceni, izgradnja, saglasnosti su dugotrajan proces i mislim da su prethodne neke vlade demokratske izgubile mnogo vremena i potrošile mnogo novca, a nisu rešile to pitanje. Mi pokušavamo i činimo sve što je u našoj moći da na trajan, na održiv način rešimo odlaganje i upravljanje smećem. Dok se to ne desi, mi moramo imati neku lokaciju gdje ćemo lagerovati smeće, a da postojeću polako zatvaramo. To je ono što mogu u ovom trenutku da vam kažem i sigurno ćemo tražiti najoptimalnije rešenje, a idealnog i srećnog rešenja nema. Ali ćemo vas pozvati, kad budemo naše rešenje, bit ćete naši gosti i vidjet ćete da to nije tako strašno kako očekujete. Hvala vam puno. Ali molim vas, sačekajte još. Ja nisam završila. Zašto niste? Nemojte da kradete ovako lep dan i ovu manifestaciju. Ali imam još pitanja. Pa su vezana za današnji dan? Ne, vezani su za odlaganje otpada. Pa ja sam vam rekao. Šta je? Ali zvali su nas građani. Kazali smo da se planira izmeštanje te deponije. I građani koji su vas zvali, razgovarate sa njima. Evo nas. Postoji mogućnost da vaše smeće nosite i odlažete u drugu opštinu. Kao što ne postoji mogućnost da mi nosimo u susednu državu, Crnu Goru ili Bosnu i Hercegovinu naše smeće. Mi moramo da nađemo prostor gdje ćemo skladištiti smeće na teritoriji naše opštine. I gdje god da odredimo tu lokaciju, neko će biti nezadovoljan. Mi moramo da nađemo lokaciju koja će biti najmanje opterećenje svim građanima, koja će biti, da kažem, najprihvatljivija, najmanje bolno rešenje za sve stanovnike opštine Prijepolje. I koja je to lokacija? Za sada je to skupštinskom odlukom lokacija u takozvanom delu od Prijepolja prema Brodarevu koji se zove Strugoj. Mesto se zove bliže Strugoj. I ta lokacija je najuslovnija prema ocjenama mnogih. Biti na ulazu u grad nego na izlazu iz grada? Nije, ma ne izlaz, pa mi onda karikirate. Ja smatram neozbiljno. Izlaz u grada je od pravca ulaz u grad je od pravca Beograda, Varoš i Bistrica, a izlaz je Gostum prema Crnoj Gori. Ili drugi izlaz iz grada je Jabuka prema Pljevljima. I treći izlaz iz grada je prema Mileševu, prema Sjenici. Znači, niste pogodili izlaz. Da li je bila neka javna rasprava u vezi nove lokacije? Rasprave traju 20 godina. Građani dolaze i uglavnom traže bilo koju lokaciju koja je nova lokacija da se pomerimo sa te koja je na potezu ka magistralnom, pored magistralnog puta, pored rečnog toka, na putu ka manastir Mileševi. Svi imaju samo zahtev da se promeni ta lokacija. I ta rasprava javna traje već deceniju i više. Stalno smo u kontaktu sa građanima. Bili su gosti na skupštinskim zasedanjima. Mi smo urađen taj projekat za tu transfer stanicu. Ove godine je urađen projekat, radili su ga Slovenci i on je još u fazi prerade dorade. A pre toga smo imali neke projekte koji su odnosili na deponiju. A sad se radi nam slovenačka kompanija, već smo imali nekoliko takvih, objavljene da su ti projekti transfer stanice, gdje će biti posebno ograđen prostor, otpad će biti nadkrivena, bit će postavljene trake za selekciju. Održiva priča. Nećemo paliti smeće, kao što to rade susedne opštine. Pođite kod tih susednih opština gdje je drastičnije. Ovo će kod nas, kad budete došli, biti pozitivan primjer. Hvala vam.